मरोइबा पाउदा लाइरबा मियामदा अहोंबा ममलदा फंगनबा स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन अस्वादी परि योजना ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हौदोखरे अमदी सखंगदबा सिंगना फाखिबा मियोय अहुमगी मनुंगदा मियोय अनि न्यू कैथेन मानबी मयागी कोकेन विलेज दा कापतुन हालमले सेरो मनाकी तोंगान तोंगान मफम अनिदा नुपी अमा यावना मियोय अनि सु सिरमले खुमजई आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबी सुंग तरंग नुसरी हजिक पाव सनोन पिजरी मियाम दा अहोंबा ममलदा फंगनबा स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन अस्वादी परि योजना ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi जेनिम्स की ऑडिटोरियम दा हौदोखरे थोरमदुदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख एल मंदावियम अमदी हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार सुसर याकी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना हाइखिबदा लाइरबा मियामना अना आयेक यारपदा हिदाक लैनबा होनबदा लौइंखोल योनबा फावबा यौनरे असिगुमा अवाबसिंग असि कोंगननबा स्कीम असि हौदोकपने हिदाक योनबगी लाइसेंस फंगलबा मियोयसिंगना थमोय सिंगना थबक तवियु अवोनबा चखोटपा लमदम अमा ओननबा इसा इसादगी हौरगा सेमदोकमिनसि महाकना मखाताना हाइखिबदा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लैरिबा डीसी सिंगना चखोट थौरांगी थबक सिंगदा नियम लाना तौरंबसिंग हौजिकति याररोय बीडीएफ अमदी पुलिस पर्सनल सिंगना मरम चादना लंबिदा अचत अवोक्सिंग चेक तौबगी थबक यंगसिलगनी अरानबा मोंगदा मियोय कयादा ड्राइविंग लाइसेंस पीबगी थबक तौरिबा कांगू सिंगी मथक्ता चप चाबा थबक लखलगनी मणिपुर अवनबा अमा पुरकनबा होनबदा मियाम पुन्ना होनमिनसि इशू बेस्ड डिमांड तौसी हाइकी इशू द तमिलनाडु साबतीना स्ट्राइक बंद में तौरी फगदबा कोई फायदे तमिलनाडु से कल की सफर हंद्रिनो चांदियल से कल की सफर हंद्रिनो अई खाऊ अदोम स्ट्राइक तौरी फगदबा स्वाइस आई पोस्ट मान फंगा करेगा का देगा तब की इंजन लगे साइक दो पोस्ट यार पैसा है हम साक्षी में कोई सोसाइटी में गंदी हो रही है तो वो कोई मुझे की फरनी है बदी मुझे आई इधर सीएम ऑफिसर लोग ना कंप्लेंट रूम ले रहे एंटी करप्शन सेल ले रहे मॉनिटरिंग सेल ले रहे सिंगर नाने डीसी ने खुशी तो हम तो यार रोय प्राइस पाई खाने मोई हाई ने हर के ये ना तो हम मैं डीसी ने सिंगर तो हम मैं यार रोय मॉनिटरिंग कमिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तादाद थमकांदा मॉनिटर औरबने अदना हाई से अल्टरनेट डे आई ने अटेस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना मुंबई बदन को मॉनिटर औरबने ngasi thormadu the minister of state chemical and fertilizers Mansukh L Mandaviam na scheme asigi makhada hidak lainana lupa lakh 58 gi senfan gi check chief minister and Birendra Kusinaki tongan ba district tarataruk ki medical officer sing amadi community health center singda hidak yonba yanaba gi damak license mari lainaba Dr. Singda Kusinaki thormga mari lainana health minister L Jayant Kumar ngasi hogdok liba scheme asina miyamna masa mau fana leibada achoba mateng pangma ngamlagani मसीबु माइ पाकनबा होनबदा डॉक्टर अमदी मरी लेनबा पुनमकी थौदांग लै हाइकी if we like to serve the people, particularly the poor people, we need to do something better also. Adana hali makli policy na prime minister na thamiga makli policy masi yam chathina job wa haiputai yam thazda and all the way to Jennings. Lambira itar pasi itar ka hai some of the people running the pharmacies in and around certain areas or kalai sagale condition se hokti hona liam na natragana hitak ahan hona pigani hana high bisida chawb hore tai Sakang daba singna fakhiba miyoy ahungi manungda miyoy ani New Kaithel Malimayagi Koken Village da kaptuna halamle ISTV News na fangba pawgi matungina ngasi ayuk pung ahumlom taba matamda makoy ahum fakhibani hari laikhidraba miyoy ani adudi Sathun Chasat Avenue Imphal dagini atopa mana ngamlet hawkip Thingbongjang Village dagini thiba khangdra leiriba miyoy aduna Jamkhulun Koken Village dagini makoy ahumbu fakhibadu lalharu amagi khulai paiba sing oramba yai hari Thiba khangdana leiriba Jamkhulun gi mari makhong khangnanaba police na thijinba hokre thodok asigi matangda Saparmena police na case amal hotkre Amaromda Sugunu police station gi manung chanba Serau Lokhai dagi changsil laga leiba
Moltinchan village da nupi ama siduna leramle nupi asina siramliba mafam adudagi kilometer ama muk lapna leiba Khunjang village dasu nupa amagi asi maksang leramle leikidrabi nupi adugi maming Nenglaikim Elais Sila Hawkip Chai Kunitoi Apopa Leikidraba Yangkhotri Hawkip Chandelgi New Mobilai dagi nihari Maki Naksamda Kariguma Posak Amana Lakatuna Hatkiba Oiramgani Hai Kudam Fangi Amadi Leikidraba Nupa Dugi Mamingna Saiko Kaulen Tuboy Chahi Kuntaret Apopa Tauzane Tuboy New Kaitan Mabidagi nihari Hozik Kopijang village da leiba nupigi yumda yaung induna leibani hari siraba nupa asigi mahokta sokpagi dakpham leirami hari leikidraba Saiko Kailen Tuboygi nupigi mamaga leikidrabi Nengkailim Hokipki mamaga pominaba machin manawni hari makoyani kanana karigidamak halam limbano haiba pulisna chijinba hokre Thangal Kaitel Pongna Kaitel yauna Khairamban Kaitel gi manungda leiba drain amadi gali singda niyam gi wangbuda dukan famba sing numit humni gi manungda masana khangna lokthok trabadi thugairagani haina mahut minister Syam Kumar phongtokre ngasi Imphal city asigi tonga mafam singda koina chatuna minister ni yangsinki khongchada duda mahut ki director Git Kumar yauna IMC gi official singju saruk yaki minister na makata na haikibda Imphal city luna na lehna ba honabada pakhaliba Tabak asi da miyam na mating pangbiyo saka asi na pakalakliba tabak asi miyam amadi lamdam asigi yaifana bani haiki Tanggan Bazar, Pona Bazar Punsi Market Tongan ba Imphal Manungi Market mayam sida Bengasi da gina numi humni manungda illegal encroaches mayam singasi drain da nala da sariba mayam sali mayam si masana khangna masi lothokpiyo koi ngasi government na ngasi numi matam piri aduga numi matam pi basida lothakdi madu khoina algi matungina madu khoi loina thugairani document leiragana koi consent DC da moina dagi lease paibi bo regana Imphal municipality da madu ngasi mak nataga numi ni humi manu sapi rakanda madu clarification paiga le biramu aduga de khoina government we deeply consider such matter aduga koi court ki order ni na koi patasu yaudaba magai dakstasu leita patasu leitaba ama koi court petition tharakanda madu court ki order le na hajelakanda honorable court pu koi lan miskai toba adusu tobiginu haidna ina sumba dukandar singda koi illegal encroachment myam aina media thongda appeal tawjari Gehu metric ton listing yankai thamba yaba godown ama sana nabagi ayaba center na pirak le haina Consumers Affairs Food and Public Distribution gi minister Karam Shyam langasi minister gi yumda paumi sing unabda phongdokre state ki oina chini gi subsidy pirambadu makhata na Manipur state ki bibi naba Consumer Affairs Food and Public Distribution gi union minister Ram Vilas Paswan ga unaduna takshin ki haina minister Karam Shyam no pawnongke mahang na makhata na haikibada Chandel amasung Tamelong da chengi godown amum sana naba sanction leire haiki Naba honnabagi tangai phadaba amadi leire haina aina laujai maramdi akoina cap and pd gi minister oidringai gi mamangda hojik adi ai gi office ta seng chak jon thokibagi thau jon thokibagi complaint ji so many lot of complaint lakre adu seng chak ya maloi lauthokre masigi responsibility si hoi direct elected members in the sinadi hairagasu tai ta di moina lobum toi prajana sing chak phangal kanda karigi tuminna leithokno haibagi question na me rise tawi hojik su ina minister or abamatunda hoi agent gi karigi kitang sayat na ba leiraga su maximum sing chak thauna chingba pi ba hore praja sing ye honna na ba honaningi adu matam sida adi koi public representative sing china thamoi sengna Praja yo honnabagi tangai phadaba lai Narcotic and Affairs Board NAFNA Food Safety ki official single loina ngarang numidang pung 3 makhairom tabada ragailong tigi sasinna bazarda packet sing amadi maduda sijinnaba khusu kulai kya phagatkhre masigi matang ngasi NAF ki office ta paumi sing unabada saruk yakhiba Food Safety ki consultant Dr. S Bimola Kumari na haikibda matam helaba zarda mayam khongot laga podian toksinduna amuk hanna packet saraba matungda miyam da namthak tawduna yonbaki thabak chatharam bani hari NAF ki inspector mutum maipak na asigumba arama thabak tawba miyoi adusu faba ngamle faraba miyoi adudi Bihar dagi hojikna ragailong da leiba Jairam Prasad kawi
ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ, ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ, ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯅꯥꯏ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ IG Assam Rifles South की मखादा कुनगतरुक सुबह सेक्टर असम राइफल्स की 19 सुबह असम राइफल्स ना चंदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोंगजोल विलेज दा सोलर लैम्प कुंछागा हुमदो यंथोक्रे हाइना IG Assam Rifles South की PRO ना थादोरपा चिरो अमन खंगलकले हजिक पावगी मरथन अतेम रबेंग तंग नोमिनसी अदुम करीगुंबा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोकलबा मरोय मरंग यामने यावबा चुंजाक चाबा मपालदा तुइने चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करीशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ स्टिरफ सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बेनी डायबिटिकना नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूलसु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरफ अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंगबबुदी नाजिंगैदा सक्सेल होबना हेना फै। Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shyam Kishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya Sainik and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirang Lerk Machin, Bus Parking, Imphal. Moredam to pubiyo diate. Rumdugini nena talisi. Imot mo laga. Ilora Hotel. Moreda la yedudi 3-star category. Reasonable oiba mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ising awat pamta later ba. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakta hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngarabo upaidi Jolip syrup amasung capsule. Delicious cookies from Likla Bakery. Break matungda taram loksari aji mahataba pawda Education Department na handak Manipurda education sector henaf chakhonaba miyeng changlabasu Bishnupur district ki Saiton Gram Panchayat ki Watha lambi ka thanadan leiriba Churachandpur district ki Saikot Kendra ki Samu Lamlan Tedi block ki manung channa leiba Bunglu Sindh Upper Primary School asi dadi chai kaya gi mamang dagi ojagi award pa leibana mayoi singna kudong chadaba kaya mayok nari haina School Management Committee ki mute amana ISTV News da phongdorokle Upper Primary ki thakta upgrade tawkhraba matungda oja taret leimbagi manungda oja ahum khakta ngaire athuba matamda sarkarna miyeng changbiyu School asigi mayoi singi khalaga oja mari nektuna mayoi sing larik tapi tambi bagi tabak chathari haina School Management Committee ki Secretary Talent David Kom na phongdorokle Awat po oja sing se school sidi hingdaba yadabani na run tawdaba yadabani na akhoi village chip na paisa khar puthok pi oja mari nek pasa do oja ahum dagi makoi na masa site dagi makoi site pocket dagi makoi na su puthok pi raga oja ma dalising hum chamanga 3500 pi raga run tawbani school sidi po oja tare na adubu education department ZU dai khoi na kya application thaki
JEO ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯊꯥꯈꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 160 ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2015 140 run tawri hujik phau 140 student na kari akhoi gi media site ko na phongdok ning besi athu matamda hujik urgent oina ko hujik ma athu matamda yaragadi mari leina ba department yengsin biraga thabira de akhoi gi awaba si kokani Abdul Hussain LS Boy ko ba thawal mojing dagi mioi ama SP capsule chatre katara humdu ko na police na fare hairi Sat Kibatang Anida Imphal East Commando Amadi Tara Kuntraga Mapan Suba Assam Rifles na Lamlong Bazar da frisking checking chathabada UNLF ki Tensubam Mairaba Kobak Kurai Puthiba Sajor Lekai digi mioi ama fare hairi Thobal District Commando na su Thobal Mela Ground Maya dagi UPK gi Muhammad Said Ahmad Koba Lilong Chikham Awang Lekai dagi mioi ama 9mm gi maru manga AK-47 rifles ki maru amaga konana demand letter ahum fare hairi Numit asimakta da Imphal West Narcotic Cell na Manuan Ching Kipgen Kobi Churchanpur dagi Chinghat village dagi nupi ama opium kg ama loinana Kaisampat Hodam Leirak Machin Tidim Lambi dagi fare haina police ki PRO na khangalakli Hajilo silapod mar oiba pa amkan pizari Lair bamyam da ahung mamal da fanganaba scheme Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aswadi Pari Yojana ngasi Chief Minister N Biren Hogdokre Amadi Sakam Dabasing na fakiba miyo ahong gimanung da miyo ani New Kaithan Mambi Mayagi Kokhen Village ta kaptuna halamle serong mana ki tongan mamfam anida nupiya mayaw na miyo ani su siramle miyeng tabi sungu kumzari Lamjingba Finance na loan pizari. Personal loan, government service, self-employed singidamakta, vehicle, two-wheeler, car loan pizari. Loina na commercial and construction vehicle gi loan su pizari. Agri amasung fishery loan su pizari. Loina na sanagi loan su pizari. Masida sunatana electronic ki item sing su loan pizari. Interest supnatagi 2.5% khaktani. Akupa marol gi damakta ngasimag lengsin biro Lamjingba Finance, a division of Lamjingba Management Service Private Limited, Nagamapal, Rims Road, near Nitanja Temple. Natragana akhoi contact number 977-4321834 Natraga 9089987-811 da contact tobiro.